uMcineka uphila ngayo lento le ibhizinisi lakhe futhi uNkulunkulu wami ngenhliziyo yami emhlophe ngiyafisa ukuthi ibhizinisi lakhe liqhubeke liye phambili uyabona kodwa manje iphutha lakho lilodwa alenzile ulalele lo muntu othi happy birthday to you happy birthday yabo bese mina ngashongo lo engaculanga lawo masimbi engoma bese ngathi mina ngumuntu obhedayo uyabona umncane uyazi kahle naye angixabene naye ibhizinisi lakhe mina ibhizinisi lami ukuthi ngiculela abantu ngigqoke ngiswenke ngigqokisa ubani ukhathi nodubsi athenga amabhinqa bese ngihola mina kuphela kwenyanga nasemabhizinisini engiphila kuwona athize naye uMcineka ibhizinisi lakhe eliyenza ukuthi aphile ngoba ewumnomzana nje ohloniphekile enomndeni wakhe eqondile yabona uphiliswa ukuthi wenza umcimbi wempucuzeko aqashe uMaskandi bese bambe intshontsho iyona impilo yakhe ayiphilayo leyo inkinga la ikhona njengamanje lesikhathi bengihlasela ngebhamu ngithi mina ngiyaqonda ukuthi why bengihlasela ngebhamu babenza ukuthi ngingafiki kubalandeli bami kuze kuhlwe yabo bese amaphoyisa kamasipala ngoba waphuma wonke amaveni lapha eThekwini uMetropolis wonke waphuma lapha wahamba ungi-attenda wathi nisimo sami wafika wathi bathi amaphoyisa sekuyi high risk nje manje ungabisangena uyabona lesikhathi ethi ngabe ngisangena ngagcina ngabonanga abantu bami ababengingile workshop uyabona babevimela ukuthi bona bafisa ukuthi mina ngathini balekelelana nalo muntu othi happy birthday kubo ukuthi lo muntu othi happy birthday kubo umuntu ophila ngamaplan uyabona njengamanje uMcineka wenza ulive bengiqala ukubuka live mina ngiyibukile amasimba ka live mina angiyibuki le nto le angihlalele ifoni mina yabo ingakho mina ngizala ngoba ingane idinga ifocus dinga ukuthi ubone umuntu wesifazana umhalele bese ufocus kuyena futhi ngendlela eright uyabona so manje angayibukile yonke into ezamafoni angiyibuki mina uyabona uthi khona njengamanje mayiveza uthi khona umculo kaMaskandi uthi usespende imali eningi for impucuzeko uspenda kanjani imali eningi for umcimbi wabanye abantu yabona njengoba uspende imali eningi for umcimbi wabanye abantu uma lo muntu okuthiwa uspende imali eningi for impucuzeko kumanje yezo asinayo ishona impucuzo kuzoba khona noma ngeke bebikho ngoba njengamanje laba bantu benza inkohlakalo bahlukanisa amabhinqa phakathi